Так, salam. Biz buyursa Malta'ya döndük. Videonun ayıp boyunca çıkacağımıza geç ol ettik. Ayva'yı geçirip biraz geçip falan geldik. Kısası Malta. Malta'ya geç kaldık. Buyursa 3 güncük geliyoruz. Valentini kayda kaç geliyoruz. Antimonitip video alaqsa atıp men Octagon degan metro var, o'sha yerga 5:30da ketdim. O'zim men planim bo'yicha 6:05da kelishim kerak bo'ldi. O'shanda bu yoqqa yarim soat ertaroq kelishimda. Biroq men planim o'sha 5:30da Octagonda bo'lib, tramvay, andan keyin metro bo'lib, bayaqı 7:20 aeroportga jo'nab avtobusga ayva geç keldim. O'shantib tram gate close registratsiya jabılıp bir 10 minut qolganda keldim aeroport ichine. O'shantib sira kechigim degan bunday ichida biraz чувство, emotsiyalar bo'ldi, biroq yo'q, kechikmaydi. Bu vaqtda keldik. O'sho. Как обычно, визамен uchamiz. Malta 3 kun yuramiz. Qayda qaytib kelamiz. Понедельник kechinde. Түскөндө эле неме билинди, абанын нымдуулугу бар. Влажность сразу билинди. Бай деңиз ортосунда жайгашкан машиналарча. Влажность сразу билинди. Azı şarjı gözü jönөйбүз. Бар эле жата турчу жерибизге барып салабыз. Энди бир аз көчө айланабыз биз. Андан кийин жатабыз болсо. Чөз. Бутун чыксак эле бизде мондай сүрприз күтүп атат. LY409. DLY409. Так, biz Valletta deb o'sha Borbor shahri stolitsasi keldik. Demak, kichkina shaharni aralab ko'raylik. Shaharni aralab ko'raylik.
Анан өзүбүздүн район жака кетебиз. Так, ошол баягы Силияма деген кичинекей шаарына келдик. Шаар эми булар шаар деп бөлүп коет экен, өзү майда кичинекей болгон мененчи. Бирок жолдо пробка баягы шаар кичине болгон үчүн, жолдор тар болгон үчүн антип мынтип атып жарым саатта келдикпи бул жака деле. Ошол бул жак влажность, сразу видно влажность. Уже баягы денем суулашпаса кадимки экен. Ошол Сейчас жатакана жагы барайын, жатып эс алып ертең саат менен туруп башташ керек эс алып. То есть шаар көрүп дегенде. Так, эртең мененки көрүнүшү экен. Мына телефон экен, кыскасы ушундай басып аралайбыз эми. Азыр жогору жакта дагы 2-3 немелер бар экен. Пляждагы. Ошол жака барып сууга түшүп дегендей. Бул жакта дагы андай мусорный неме акча берет экен. Дедим баары бакбастан шолуп алып кеткен. Ошо. Кстати, бул жакта машиналардын жүрүшү наоборот тескерисинче. Мисалы бизде машиналар бери көздөй келаткан машиналар, мисалы жолдун аркы сол тарабы менен келсе, булар оң тарабы менен келет. Ошондо бул жака правый рульдагы машиналар аябай ыңгайлуу да, миңгенгече. Ошол. Sonra
Like Chris. Так, бул жердин жакшы жери монтип жолдо кетип атып, туруп эле монтип суга түшүп туруп, анан жолуңду улантып кетип берсең болот да. Деңиздин боюнда жашагандын эң жакшы жери ушул. Суга түшүп берсең, анан жолуңду улап, алдыга карап, басып кете бересиң болду. Сону кыскасы. Ушундай басып келсең эле дагы баягындай шаардан шаарга кошулуп уланып кете берет экенсиң. Мындай вот мына жер сонун экен. Du är selfie. Бул жагы өзүнчө эле башкача алам эле сыяктуу телефон. Жанагы көчө ушул жакта. Жанагы бүт клуб деген ушул жерге окшойт.
ikkinchi günümüz tangki saat 8'den жетip öttü. Biz hazır klif mi деген klif ile Kocaman çoğun denizin boyunda yani çoğun jarlar. Şunda жерге кетти азыр. Buyursa avtobустар менен барып келебиз. Аябай жакшы жер. Автобус менен барып дагы бир башка локация бар. Наркы бир эки ошол жака чейин жетишибиз керек да. Ошол жака жетишибиз керек. Ошол жака жетип барып келе алсак, Кудай кааласа. Анан эртең Валетте жака өтөбүз. Эртең чисто Валеттеде айланып, бизде суга түшүп, анан кетип калсак болот. Ошо көчөлөр, үйлөр. Мен каяка кетип калам. Ээн тала. Ээн тала. Бул жериң Арабский Эмират турбайбы? Бүгүн аябай ысык. Ээн тала мына карагылас. Баягындай эле атайын ысыкка туруштук берген баягындай өсүмдүктөр өсөт экен ээн тала кыскасы. Арабский Эмират деп койсо болот экен. Шаардын иштери деп Катарда эле eski variantını esetleyip şartını verirken çekileri. Аябай сонун жер экен, бирок бир эле минус жер деп койсо болот. Сүрөттөрдөн аябай жакын көрүнөт. Сүрөттөрдөн аябай жээкке жакын көрүнөт, бирок келгенде бир аз алыс болуп калат экен. Анын үстүнө жээктерин тосуп мына местныйлар, ал жакта чарбалык иштери болот экен, баары майда чүйдө өстүрүп. Бирок ошол нерсе дагы күн ачылып баштады. Жана эртең менен келсем туман болуп аябай башкача болот эле. Азыр эми кичине көрүнүп баштады, бирок аура сонун кыскасы. Келип көрдүк. Ошол аралдын жардын бойлунда жайгашкан мамлекет, жакан мамлекет. Канча квадрат метр караган жокмун. Бирок жакан эле мамлекет аябай. Эми шаардын чекелери мындай ошол жээктери менен, пляждар менен аябай жакшы экен. Анан бирок мага бул жер баягы Арабский Эмираттар деп эсептейм. Эски вариант мисалы шаардын сырты. А шаардын так ортосу эми бир аз европалашкан. Европанын бир бөлүгү сразу эле билинет, байкалат да ана. Ошол. Кыскасы вообще сонун. Аябай жакшы. Көңүлдөгүдөй эле болду. Азыр кийинки бир точкага кайтабыз. Ал жерде да примерно 1 саат болуп туруппу, анан дагы кийинки точкага кайтып, анан кечки саат 4-5ке Валеттага барып калыш керек. Дика деген жай, Катардагы коллега менен жолугам. Марокколук кыз кетип калды да, кысталак. Ал кыз менен да жолугуш керек эле өзү. Чогуу иштегенбиз, биз жарым жыл жүрсөк, биз жарым жыл Катарда чогуу иштегенбиз бир жерде. Ошол сонун кыскасы.
Kay turlar bakın da. Buraya uçacağız. Kalay turlar bakın. See you up there. Oh, guys, take that one came good. You were to try and pass for the points for them. Zé de novo.
Так, Валетта. Nie miał kurwa powodów. Nie miał powodów. Jeśli by chciał, to by zrobił. Ej, zajdzie. Шаардын ортосу экен. A jechać do Krakowa do mnie na kilka dni i normalnie widzę, że on tak myje jak filmik. Dałem mu medał. Ja teraz pamiętam, że najlepiej jest. A wiesz, to chyba nie ma szczypie powodu, no wiesz, to jest ale potem ma ale wiesz, najgorsze są fajności, Karo. Regular jest najlepiej. A ja lubię być ale potem regular. A mogę być aby regular, ale mogę być na razie aby dał. No ale ja też mam taki charakter. No to nie zmienię. Окей. Biz Malta'ya geldik. Men Katar'da işlegen 1,5 yıl çok işlegen kızdı жоқтырдым, өзүмдүн коллегам. Dika. Finally we met after 3.5 years from after the Qatar, yes. Кечки. Bugün ikinci kечки günümüz. Жана тиги жактан келип, жана Дика деген таанышым жок. Келгенден кийин бул жакка да суга түштүм. Бирок жана бир тааныш Полон жигит бар болчу, бала бар болчу. Ал жакалар отурайлы дегенден ошол жака оруп ошол жактан суга түштүк. Мына жерге сон ата бул жер сон аябай жакшы экен. Кумдуу жер аябай. Жээктери эле бир аз кир болбосо баягындай. Майда чүйдө болбой элечи баягындай. Суунун майда чүйдө барган, суудан чыккан майда чүйдөлөр кир болбосо ата ичи мына аябай кумдуу жер, сондуу жер. Ошо. Üzücü azı başladı üzücü. Vardı yüreğim vardı üzücü o şurada tabii vardı. Ошол biraz da mayda çiğde alıp yukarıya salaydı. Eten sar metrup daha жакшы бара турган жактарга барып салып кеш керек дегендей. Так, ошентип биз 3-cü günübüz şu Büzükat Düşünce'den yola düştük. Ertemene saat 8'de gelgen boyunca. Hazır Valetta şahrının ortasında jönübüz.
Al жаққа барып, шаһарда арық берген басып көріп қыдырып, ақырын ана. Аяққа қайтамыз дегендей, ошо. Соның болды. Kinolarda orada içeri olacaksın öyle. Tar göçülür menen, studenkalar menen kıçık oluyor. Şahar başlalışı biraz jogorу болуп экен, ылдый тарапка ушинтип түшүп кетет экенсиң. Көчөлөр менен. Şu jogorу жактан жана түкөрдүк. Мындай басып туруп так көчөлөрү баягындай тар көчө болуп, анан деңиздин боюнда жайгашкандыктан салкын экен. Салкын болот экен. Мисалы, кесилиштерде көчөлөрдө аябай шамал болот экен. Анан могу көчөлөр ушундай ресторан иштер экенбиз. Базар, жайма базар, анан сувенир саткан байлар үйдөлөр. Анан немелер. Анан ошол магазиндер ошентип бул жак көчөлөрү ушундай экен кыскасы. Ошо шаардын ошо ортосунда Валетта баягындай неме болот экен. Көчөлөр ушундай көрүнөт. Ана качы. Бул жагы да ушундай болот. Бул жагы кыскасы ушу Сензери, ушу Борбор шаары, анан айланасында дагы бир эки ушундай шаары. Эми кичине жер, бирок шаар деп коюшат экен бөлүп. Ошол жактары Европанын кичине вайпы бар экен.
бирок уже шаардан уже чыгып кеткенден кийин, алыстап кеткенден кийин кадимки эле бир арабский страна, баягы Катардын эле бир эски бир Катардын жүдөгөн кейпинен көрдүм да кыскасы. Ошо These guns at 4 o'clock on the dot. This is an age-old timekeeping tradition started by the Knights of St. John that we keep alive up to a daily basis. For those of you on the battery, please move behind one of the ropes on the left or right hand side, as we soon shall be taking out the gunpowder to load one of these guns with. For those of you in the gardens, you still have a chance to join us if you'd like to see the cannon firing as it goes off. All you have to do is head down behind the fountain, down to the reception area where you can book your tickets. The tickets are €3 per person, €1 for children, and with all the proceedings, we shall be able to keep this timekeeping tradition alive. For those of you on the battery also, please do not stand on the benches, smoke, or else on the monument and cannons. Thank you very much, and hope you enjoy the rest of the firing at 4. Thank you. Ladies and gentlemen, Fondazione Work Partner, the Malta Heritage Trust, with the kind support of the Malta Tourism Authority and the Bank of Valletta, invites you to partake in today's marking of the passage of midday with the firing of the noonday gun from the saluting battery. In doing so, we shall be recreating an age-old tradition that goes back hundreds of years. Since the invention of the cannon in Muslim castles, for such means to be used to announce given moments of the day to surrounding communities. Thus, gunfire at sunrise or sunset would indicate the approximate time by which the gates and bridges of that town were to open or close. It would also signal the beginning and the end of the curfew, if this was in place. In some parts of the world, cannon fire was used to announce the exact times of prayer and the start and finish of the working day too. In Malta, this practice remained till the start of the 20th century. In addition, a gun was fired precisely at noon, as you're going to see today. Till such time as accurate timekeeping at sea became a very important issue at the start of the 19th century, this practice had nothing but a very mundane use, that of sounding break time for work or prayer. But with the invention of the first portable sea-going clock by the English clockmaker John Harrison in 1735, the sounding of the midday gun in ports became an all-important and expected public necessity. This was due to the fact that ship masters would seek to regulate their on-board clocks at that hour to ensure that they ran on time. Chronographs, as ship's clocks are known, were used at the time to find the longitude at sea by comparing the time on board with that of the port last visited. The last noonday gun was fired from this place in 1923, by which time the practice has become obsolete. The place from where the noonday gun will be fired today is called the Saluting Battery. It's located on the St. Peter and St. Paul Bastion, which forms part of the historic Valletta fortifications built in 1566. Given its unique vantage point, its guns could easily protect the full length and breadth of the
tahmin ediyorum. Number 7 gun, ready, brothers out! Evening gun, fire! Woo! Ladies and gentlemen, we hope that the gun was loud enough and that you've enjoyed today's firing. May I kindly suggest that you give a good round of applause to our boys in uniform for their splendid display. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Saluting Battery. Thank you for joining us for the evening gun firing, for those of you on the battery and on the balcony. For those of you on the battery at the moment, especially on the right-hand side, please remain where you are for the moment, as we still need to take one of the gunpowder cartridges back to the gunpowder store from one of the guns we did not fire. For those of you leaving the Upper Baraka Gardens, you will see a soldier with a collecting bucket. Ошол биздин буюбузда немебиз бүтүп уже 3 күндүк эс алуубуз. Азыр акырын аэропорту көздөп жөнөйбүз. Аэропорт өзү негизи алыс эле, жакын эле. 30 мүнөт автобус менен. Автобус. Өтө алыс эмес. Ошол жакшы күндөр өттү. Жакшы эс алдык. Суунун боюнда, деңиздин боюнда жатып дегендей. Ошол.